Pod nazivom Škola laboratorija 003 završena je u dvorištu osnovne škole Vlada Obradović-Kameni u beogradskom naselju Ledine. Dvorište ove škole postalo je mesto okupljanja ne samo đaka. Školska godina je završena, ali školsko dvorište osnovne škole Vlada Obradović-Kameni u beogradskom naselju Ledine nastavlja da bude puno dece. Letnja učionica sa novom klupom, multifunkcionalnim krugom, ovog leta đacima različitih uzrasta predstavljaće novo sigurno mesto za igru, druženje i učenje. Kako vremena provodiš ovom školskom dvorištu? 3 godine smo na radionici. Svaki dan dolazimo u ovaj parčić. Farbali smo, pomagali, crtali. Kad sam videla pomeri, ja sam se toliko oduševila i bila sam toliko srećna. Svi mi želimo da dokažemo ljudima da smo nešto uradili u našoj školi i da smo se potrudili oko ovoga. Stariji su složili sve ove ploče, ali mi smo farbali i pomagali da se napravi jedna penjalica. U naselju Ledine nema puno javnog prostora. Ovo školsko dvorište je najveći zajednički prostor gde deca zajedno sa roditeljima tokom letnjih dana provode vreme. Formiranjem ovog interaktivnog kruga, deci je stvoren novi podijum za maštu. Ovaj krug je otvorena učionica, ovaj krug je scena, ovaj krug je klupa za odmor, ovaj krug je prostor za piknik, ovaj krug je penjalica ili skrivalica, ovaj krug je poligon za ples. Dakle, ovaj krug je sve što možete da zamislite i da želite da uradite na njemu. Javni je, otvoren je i dobrodošli su svi. U stvaranju nove letnje učionice učestvovali su svi stanovnici naselja, deca, roditelji, nastavnici i komšije. Ovim smo dokazali da ako se svi udružimo da možemo sve zajedno uraditi tako brzo i dokazali smo da je naša škola jako dobra. Letnju školu Školaboratoriju već 3. godinu za redom organizuje kolektiv Škograd u saradnji sa Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, Goethe institutom i kompanijom Mapei. Ovim projektom želimo da skrenemo pažnju na značaj javnog deljenog prostora. Cilj ovog projekta, osim participacije, odnosno učestvovanja svih građana, jeste unapređenje životnih uslova u gradovima u 21. veku. Beograd sa još 6 gradova Evrope je deo projekta Gradovi deljenja kreativni podsticaj, čiji je cilj unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora.